Hai ma'am pumawkoy ko nung nagkurumzari. Ma'am ngasiगी video jidi siyam nungaitaba am thoe ba ko ngonda. Yam nungaitaba am thoe saije tawom ju khangdre haitare. Ai sigi hojik tawjari YouTube channel je hannagi duneba. Maming sintoga thaini video jingdo lek thalaga aina nauna hoge content je ai cherek che hingnare. Content tawom khangdre kai yeng ma chang keno khangaroi video jingjina. Saring na ni na je hannagi content jingdo lek thalaga nauna hokne. Nauna hok bajida kai haitare. Ai email da message lakti la amba jane ado uhogdre ba je uhogdre ba takini. Ado sangaga email je check taro kanda mana message lakti ba je leramba. Kai no hakanda ngasigi je ai YouTube channel je monetize charam ne ko ado monetize he YouTube na lokthok pigre YouTube na kakpi gra haitare monetization je YouTube na lang kakpi gre hande yam ngai ta paw ne haitare hadi ai jina view yam wangna chatpa na targa jo haitare aduda khara earning khara aduda khara paisa lae ba macha do laaga $100 tabu suradi ate taw gena khanjabane ado bit cheloite haitare video ga na thagat ningdre video gi thagat ning bit ka je loite khredo khandi kai haga dam no monetization je amu no how do re haitare no how do re na mayam pung na support to yo hanagi ta dum video je dum yang bio aijo content jin nungai semjarake mayam da interest hoga daba mayam da bu choi daba content semjarake ado kai haida no khangja mayam monetization je amuk phangna bai video nungai ba thaga jarake yo mayam support dong ne je mayam ngasigi di video je matang phelo salage asi haige na video je thaga jarapane mayam ado mayam ngasigi di video je matang phelo sanjare